Keblai si bode pi baro, bar kepedyang sung bhai pi, share channel jonga kepuli putih. Menta kesengi, nginya keren syapang kebenta kebakendai, jong ke chapter jong ki integers. Bar kekot kebangang pendan kam, kedai Cordova Explore Mathematics, na kebenta ki kena kelas 7. Bat ngin yai beteng biang, ya ke jing ya keren, syapang kumno ban keny, ya ke exercise 1.2. Bat ngin beteng ya ke jing kelina do question 4, hado question 7. So subscribe, share, but press the notification icon. Kenang pinyo ke jing pentip. Niki notification ya ki waipat ki videos jing hikai, ki bangan sa upload kamadien. Pala dapi sung thui ke jing batai, sung press ya like button. Tito, nginya pai mentas ke jing klik wasaw ka ba ongkum no. Determine the integer whose product with minus 1 is kebenengkong kedai arfulai to I bu x undai uta u integer dekat kum ke jikeli ka ongkum no ba ladengi multiply u x bad u minus 1 ke jubab keben mi kedai benlong arfulai to x unlong kum no u x unlong equal ya u arfulai divide to minus 1 ke jubab keben mi kedai minus arfulai to tawai integer ubah ladengi ya multiply but u minus 1 kejubab kandai arfulai udai u minus arfulai kejing keli ke ar kalong komju hi u eu ta u produk ladengi ya multiply but u minus 1 kejubab ke mi kadai minus sapunyo to I bu x undai uta u integer but kum kejing keli ke ong ba x into minus 1 kadai ben mi minus 47. T kata kamut u x ulang equal ya minus 47 divide da minus 1. Te utawai u integer pada udai u sapunyo. Kajing keli ba live da ka ongkom no. Ba u a uta u integer u bala da nginya multiply. But u minus 1 kejubabkan mi not. Tutonginya sembia buta wa u integer udai u x. Dekat kum kajing keli u x into minus 1 kejubab badai ban mi kalong not. Teka x kemut kemno kanong equal kan no 0 divide dau minus 1. Tu a ladeng yang multiply ladeng divide dau not kan mi not kan sah. Tu ta u integer u bangin dia multiply by minus 1 bahkan mi not udah u not. Kejingkeli kebasan ke angkum no by using convenience grouping evaluate ya kejingkeli benengkong kepan minus 5 apa bracket into kakandai into minus 100 apa bracket tenginya group ikini kemno begini ki minus para minus kinya semlang tak kamut kini kan long equal kat kandai into ini play ke bracket minus sun apa bracket minus 100 apa bracket dengan daya multiply yang ni minus sun but minus 100 minus into minus kalong plus sun into 100 kalong lai spa tekan next line kalong equal ya kat kandai into lai spa akan jubab ke bami kalong sun hajar nyu spa kejing keli ke ba r fusan sin life away sin minus 4 teginya grup kumni kini ini plus per plus ginya grup lang iki temun arfusan sin life away ini thoi gini po bracket ban ikabami ang tungin say multiply baru minus sa te arfusan sin life away kami hinyos pa pusan but plus into plus kalong hi plus ingin saya multiply kani baru minus sa kejubab kaban mi kedai minus lai hajar shispa
kejing keli ke balai. Kendai punya sin arfusan sin minus r sin minus sao. Tamun nginya grup iki kemnu ni kini ki plus pro plus ki minus pro minus tu ni plus pro plus dei wai nginya play perkat kendai punya sin arfusan penginya multiply ka bumi dau minus r into minus 4 nginya grup langi kini ru minus pro minus. Teknai punya sin arfusan kalong r hajar sos pa arfusan utai u minus 2 into minus 4 kami plus 8 nomor ba minus into minus kalong plus kejebab kami kat kendai hajar saus pa kejingkel di kebasau minus r berkat into sa hajar pras pa kendai penrew into minus 5 teginya grup kumno kini minus biang para minus hang ni nginya grup yung minus r buat minus san hajo bat nang ta ka bami nang tang saya multiply bat u sao pra kendai hendrio minus r sin minus san kejebab kan mi shipau nomor ba minus into minus kolong plus 2 into 5 kedlong shipau ngi multiply yu ni bat u sao pra kendai hendrio kejebab kan mi kedai sao pra kendai hendrio not kejingkeli ke ba hendrio kaung ba if a is equal to 3 b is equal to minus 2 c is equal to minus 1 ngihap ban verify ba kebenengkong b into a plus c is equal to b into a plus b into c. Dito ini shim shwaya ka left hand side. Kapaong b into a plus c hapo berkat. Ubi dekat no minus r into a long kat no lie plus ba uc dekat no minus 1 tu ni minus 1 kita berkat. Tekan ni kalong equal minus r into lie minus ibai nomor ba plus into minus kalong minus tekalong minus r into r kejebab kami kali minus sao bat ngi apa mentah bakal ni kaliang kadiang kalong equal na m sya kaliang kamon ka ongom no b into a plus b into c. So dengan bu biang ketegi value jungki u b udah minus 2 u a udah lie teman minus 2 into 3 apa berkat plus u b biang di minus 2 u c udah minus 1 itu ini multiply lang te minus r into lie kalong minus hendriu utai minus 2 into minus 1 minus into minus kalong plus 2 into 1 kalong 2 te kami minus 6 plus 2 kejebab kawan mi kadai minus 4 tekam kalian kadiang kalong equal dia ka liang kamon kejengkeli ba r ka ba ngihaban pen i ba b into c into a kalong equal dia u a into b into c but kenir ko di man long equal ya ka c into a into b to ginya syam syo kan di ba sya kaliang kadiang mo ka b into c into a inya bo biang kita gi value u b ulang kan no minus r u c ulang kan no minus iway pad u a ulang kan no ulang lai tinya group iki kamno inya group minus per minus kemudian u minus 2 into minus 1 apa berkatnya bu inya multiply ka bami da u lai the 2 into 1 kalong 2 minus into minus kalong plus the r lai kami in real ka ba r ka ang ba a into b into c tingnya bu yang iki value jung ki temod u a ulang lai multiply da u b ulang minus r inya multiply biang da u c ulang minus iway ya kanir inya group ya kini ki minus pra minus ka ba pen iba lai sin inya group ya u minus 2 ba minus 1 to minus 2 into minus 1 kalong r marba minus into minus kalong plus the license r kami in real tika bakat do kalong c into a into b tingin da bo yaki value jangki u c ulang minus iway u a ulang lai u b ulang r badang niru kumjo hi nginya group iki minus pra minus tamun nginya group yo minus 1 ba minus 2
Jika jebab kami ini multiply da u 3. The minus 1 into minus 2 kalong hitu nomor ba minus into minus kalong plus. The r senlai kami rio. The kani kapan iu ba u b into c into a kalong equal yu a into b into c. But kanir kalong equal yu c into a into b. Tika balai. Kaong menghapan proof ba u b into c kalong equal yu c into b. Hang ni u a ulong kono ulong a ulong lai u b minus ulong minus 2 u c ulong minus 1. Kaliang kapan iba u b day minus r into c kemudian u c day minus 1 the minus r into minus 1 kami kejebab kami ke day r. Kaliang kamon kamno minus 1 into minus 2 kani ke 1 into 2 kami itu minus into minus ke day plus. Tak kamot kapan i kamno pa left hand side kalong equal ya ka right hand side. Tito mentang ni pai jingkali ka ba nyo. Hang ni ka kamno ba if uteu asterisk operation be defined as a asterisk b is equal to a into b minus a plus b. Ngihap ya kanya ka 2 asterisk 5. Teknik kila ail pa ba a asterisk b kan long equal yaw a into b minus a plus b. Tiladang ya bu ya ka value jong a kamot a di r into sun b di sun pada po berkat ya minus r plus sun kamot a plus b. Te r sun kalong sipo minus r plus sun kami nyaw kejebab kepada mi gede lai. Teka ba r kapan ba minus saw asterisk minus sendiri nginyesem yang ya kata ika formula ba a asterisk b is equal to a into b minus a plus b. Tinggi siya substitute by jiki value untuk lado a di minus 4 b ulang minus sendiri. Tak mau kena a asterisk b teman minus saw asterisk minus sendiri kadiban long equal ya minus saw into minus sendiri minus a plus b a biang ni biang dari minus saw plus b di kano minus sendiri. The saw sendiri kalong arfu saw minus into minus kalong plus. The minus saw apa berkat kene kade minus sendiri nomor plus into minus kalong minus. The minus saw minus sendiri kalong minus sipo. Tingin day play ni berkat kalong arfu saw plus sipo nomor ba minus into minus kalong plus arfu saw plus sipo kejebab kade lai fusaw. Nang ta kebalai hang ni ki ong ba khat lai asterisk minus sendiri. Hang ni kang nyebut dengan itu formula bagi ai ba a asterisk b kalong equal yo a into b minus apa berkat a plus b. Kata kamut a hang ni unde khat lai u b day minus sendiri khat lai asterisk minus sendiri kalong equal kamnung yang siapa bagi ka value jeng kita jeng ki a ber b u a long khat lai into b di minus sendiri kini bu ya kini bu berkat minus u a di khat lai plus ber b di minus sendiri. Teka jawab kami kadai khat lai sen minus sendiri kalong minus nya fufra minus yo khat lai minus sendiri kadai mi nyaw nomor ba plus into minus kadai minus di minus nya fufra minus nyaw kejebab kami kadai minus perapusan. Kebasaw u minus nyaw asterisk sun. Kani kamu inya sembiang itu ke formula mau a asterisk b kadai benong equal yo a into b minus a plus b. Tekata kamu kuno ba minus nyaw uday u a baru b day sun. Teginya bu yakin iki value hakatai ke formula kamu minus 7 asterisk 5 kadai mi minus nyaw into sun po berkat minus u a plus b kadai u a di minus nyaw plus sun.
Te minus senyau intusan kadai minus laifusan, minus senyau plusan kadai minus r, te minus into minus kadai plus, teman minus laifusan plus r kajapa pamami dai minus laifulai. Nomor ba uheu minus 35. Ti perlok bro ngan penkut syua katu matakesengi ngan sabeteng biang kijing hikai jenga ya kini keju ke topik jong ki integers ha ke benta ke basifau jong kini ke chapter ngan sa upload iki video kam hadin ngai pilai nguthu ya kijing batai jenga tada pidon kinu kijing artatin sengau bha tho hagi comments wali klat banyak share subscribe ban like ikan video mo kublai sibon